ne kan ya say adechi a kemekwa akọ register ana otwam nti adechi no me fa ka say me kọ ebu akọ agogo akọ register no frame say omompanifo ne say omombeso light no nti oba ba abeso nti oba na osoye no mbisa ne say register say no o register 1,500 no say process bi wo ho a oya eno nso ka ho ma ne 400 cedis ana msi yo ti oba na obeso ye no na me ma no 1,500 na ma no 400 cedis ne nso de ka ho no ka chem say o ko bre hu die say be ya amenya ne ntamti me mpe kakra ma no ena no nso me ma no 300 cedis nti wo ma be 3 months na maintain nka na mfre ne say mita ne sisi akosi say be ya monkofo ni betwem a mo ha me na me di mita ne ye adwuma ana si ana process so a wo ye ntod baba 7 months na maintain nka nti last year be di bronya mu ho no before say e be CDCA mu ana o sa frame say mita no e wo say meje foforo na we ni problem wo mu ana eno nso beje 700 cedis e de koye na osa ka say money 200 cedis no fanto bibi nka ho na eno nso me de ba no say be ya me nya masum je o mita na ho no na me discan man ti me ya maintain nka bi me frɛ na no ofa no otosotos me frɛ na ofa no otosotos na me relax man kakra ti bronya ni mu ho na omonkofo ni betwem mo no mbisa am say mita no ho asem ti say na me ka chen say mo kolisi ba akwa ba me shop ho aba jiska say oba o register mita na de fofra ba bo na ma hwe na ni ma maintain nka me frɛ no nso a wonfa nti ho na me frɛ ne na one ne nkofo no metwem mo me shop won ene ne kasa na ka chen say omuntwa light nim na musansa de nti no omuntwa light no bi abajiska oso de be register de no 3,500 mita ne my own so a fam sika maame ti sa de amekom office wo akwa awaka che de akom office akobisa ti meduro mo office o na che say edi ode maame no enye sa edi no na ode wo office ho number nso ode maame enye sa number no ode wo office ho ti metena office wa na minim man bi wo ebuaka police station na me friend na one ECG phone bi kasa na mo ebe so light na maame ti me ye na me ka chen say won fa misika no be na ade be chia me abeto aba no ka chem say e beto aba na ada no be ba beto aba no be ba kumasi no de misika abrem ade chen ya me hwe na nimu ama ehu ne call me friend na no akate me friend na no akate me ohun se obi friend no ka mita ho asempe no akate no na me se me de ba bedam ECG phone so test me message o SMS say mama metwe a omo be fine me 10,000 na me se me de bedan yo na me pacho ayi abrantie no oba ho no so woni hwan mu na ye adwuma oso ye adwuma o ECG ehine fa o station ben oso ye ebu akwa agogo okay na se ebu akwa agogo oso ye friend say ni di ode ma me di Kofi ba me call office won ni di ode wo ni di ode ma wa ye Kofi Kofi me call ECG office won na me Kofi di senye di me call na mbo ni di no nya sa di no do nti me yesa me send scam nya sa di no de wo ho na je sa ho no wo me call na me de ne pictures me de ne number ne kire ye no omusi omuni number bia e che se oye adwuma wa ha ena me bo ni di nso omusi onye adwuma wo ho ti me de busa manager na wo no no sisi wonimu no ti me yesa me send scam na me de ko hu ni real name na me de frɛ me de hu ni di odi mishak den mishak di asoso na me refi me pacho nti munya ne number me so ne number wa nti munya na ye nhwe ne na mishak edujanfi ti me kwatwe ni pictures wo Facebook na me friend ka chen say on first scan me na me fa nkotwe ade na me ye recording ma no WhatsApp o he no block me wo WhatsApp ti me mama kra ba ako e friend said o ye no ho said e wase ne pe no me ti so oti ebu akokofo odua ti makra ne ye no ho said oti ebu akokofo odua so ye sofo onim obia nti wo ha mi shak no say o ye sofo nti wo ha e ade ode nam odidi nkofo me bo woman wo bi wo dwuma ye fo ni bi oba
ena o chatting no WhatsApp friend normal call pretend me ma na pretend dey say dey oye adwuma wo ebuakwa Akufo Addo oye mobile money nti obeye transfer ena o de gene number no see ne pe no wa hwe na nima onya ne call no so wo frɛ to amakra ne cancer no kate na chi no sa friend ka che ne say one de oye sofo no yes onyesa. Oh, okay, right. Enti na wonimu ne dada na minim ne da obetwa mu shop na odum light minim ne da na odum light ne se why dan odum light ne se meter na me register ayen then wo hu se won register meter se meter ne bo me shop no enche na meter ne so me je enche shop ne so me bie enche. Okay, uji meter no wo henefa me bra na ye adwuma ho na oji meter ne de ma me ka chem se edi be 3 months time ma me ye adwuma kakra na me ko anima na me nyeska na me de akọ register. Okay, enti ebra wono eba ye o ka say no wo fra wo bra e ka che because wo bra ye adwuma wo no ye adwuma wo isi jime ko na ono bo ma wunya meter no enti ebra we ni twem no be ka bibi sa kire wo no wadwemu ye ontanta no wa fra wo bra mo na ma me fra me bra ka che me bra ji meter na me say ancho no di 2 kwan. Ti me friend ne kacha nmo ne bra ne kasa enti ska na bra ne jiji nyina na me bra anim ti e ba sa na me friend me bra me bo na mane no na me kacha nze sei ni sei na boy na beye na me friend kra on fa me ko obi na se sika no awutuatua no eno wutua yenye receipt se me kacha me say owi a register we the receipt ni nyina abebre me se the receipt ni nyina abrɛ because we won de no abaji asa so ma wo eno hu receipt na hu se ampa nia enti a woji se sika ne de wo de kwa akoye wo de akoye ono ne chere me se okoje a o de call office wa na akọ register nti owi a hu receipt nya de bebre mo me shop ti me ma me de me Ghana card ne me house number ne me bi asan de nti nim se wa register we ode ba ti me friend na so ode ba ni se wa jiska na di actually ebra wo be hunu actually ya uko yisiji office wona omoka che wo se omunim obi a otisa no osign ba bi o ansa ma bi na mudia hin no ba ya wo se problem sai wo meter ne ho it is a minister for eno ne ye before na me nya hunu se azan no edi pe misika edi no to no jeje jiska ni nyina di wie ye no eche a omo nkofo ni bi nsu bedum light no a me friend na ono omo kasa ya ono omo kasa ya wo wabu akwa ni bi bai e ma wo friend sa mishak eduja fima omo ne no kasa ono omo kasa ya say kwa bi suru omo ni mo no omo ni mo no womu ni misaka so ye adwuma e wo ECG omunim no ena omu ye tu na ba akokra de otie area mu ho ana o ka chem se so afa echa abeje 3000 dia 3005 dia na omunye de omunum light no se dia onu ba ho no obedum no se misaka afa echire abeje 3000 so mutu bi fifa echire be jiska kodi abeje 3005 ni de omunye de omunum light nti me yasa me ko office no munim se me ba be pa omo cha mo maso light nti me share mo kwan no mo se ma me nka na me se me ma omo ho na me ko omo office no mo friend ka chen se me ko omo office no osiu nti me take am no friend se me ko office akwa na me se ma hwe wani ma on fa bibi amrem nti me ko office wo no ka chen se ma minya ekwa na me se me ko nti me friend me papa ba ko police ni we bu akwa so e no se me nko. Okay, and to say we sika say and na waje 3500 and na go friend no we producer pacho bra na be friend no etum na enkomo a eya na woni wodi nyina so emu bia ni wa e bia wutumi record to ho say bia woni mi di nkomo we ni we ye kire bi say wo ka wodi ne ko ba bi no ka sanyi wono a wo betumi a kire ne say ye wa oh ma record me phone na me phrase so na me record and phone ne be rai enti ache na mbe hu so ya azana ma record Auntie we ni so ba enkofo bebre nim na oba me shop omu hu no ama efia metim so mu nsu nim ne se wa oba ho wona ifoni wa ho mpacha. Okay, enu nti yenim say yenua be ma mishaki
adwigya fi ye adwuma edema ECG anase wonye adwuma emfa ema wonom because say wabehunu obi say ni meter or register yapa oso ye adwuma ho ubeye bibia ede amano na ekiri waji ni sika na adekode no wanye amfa amano na enei wo frewu a wadumofo no wa block no ene ade wonye adwuma wo ho ene wo se wo ye adwuma wo ho ana wo ye adwuma wo ho na emom wo fa kire ena aba abaji sika no e wa bra panimfo nim na ne e wo se wo ye no wanye enu necessary ye pese ye hunu wode enfani na ma omo etimi pa cho mo de beto so ma ye nka so ye krofo woni ma nsi bone na emom no ye pese ye hunu se obi hunu no onim no a oye adwuma wo ECG obeka support ye adwuma wo ECG na ye hunu se wo ke na adwuma na no wo ye na se na adwuma na no wo ye ska no wo je ye no wo de ye adwuma no na asa wa fanye ana wonye adwuma e wo ho ena woni nam ebia wa ye adwuma ho pa wajai enti wonimu wonimu se meter we ya register wonimu se meter we ya register ye wonimu se ayi ya twam ena wa ye illegal connection ena wo de bo abanka ebia wa ye adwuma wo ho ajai enti wonimu sa ne ma ni nyina enti wo twam no hunu meter ne bibi wo ho a wotumi ba se de obesi address ne ho no obesi aka problem na cheche problem no ekwai biye ni wa wunyi ni nie se bia wo ye adwuma ho anase wo nye adwuma ho ba de bia no wo ye adwuma ho ajai baba hello yeah hello good morning good morning madam Mishak na ho ye de adumo na mpa choze nyame adom papa me pachu wo nka me wo problem kakra wo me meter ho na mpese obehema me bachowen me wo abu akwa so na wana de na mama e ba cha say bacho wana de jizo ko office na nkomi behama aje sam coffee na wo station we o say ayi fa na station be na ye adwuma wo me isi am ono fa me ye adwuma wo north north ECG for office e ho na wo bacho de nka bibia me say north ECG office what na wa na hello Ezra 94.1 enti yane ne din komo badam wa drop line no enti ye sign efre ne biem ni foni na ye de atoso no ni foni na ye de atoso no wonu a na da so no me pa che o hwe ni ye pa na bia na me ka no se wo ye adwuma wo ECG baba me pa che sa fre ne biem mame ye fatum se wo ye adwuma wo ECG office anaso wo nya adwuma ho wa ye adwuma wo pen and wo jai. The price of the current call is the number you're calling is busy. Please try again later. Sa friend biem wo be friend is sa enipa bone for some 3,500 young guy say ye adwuma na just say nipa no asa ya mente me aden nipa nsuro nya me kura say sa what cat no ye friend no wa drop line no that just wonye adwuma wo ECG wonye adwuma wo ho en wo de wo mudi nam en wo bu nkrofo fa so etimi pa chaw bo modia na wo share mame a chire kra de wo mu treke ne kakra so ye sofo wonu na so ye sofo sa friend biem e chire kra de wo so ye sofo na wakoda brantie bi akosua na dwuma akopa na yi kakra bo na mo so mo penkwanche ade ye dodo bibi ni ade na wonko straight to office justice meno and ya mo pe office kro na asa mo pe enkwanche ade yo ajo me froka se mi dru abu akwa nka me faka akwa agogo omo office wa akọ register nti kwan mu no frame say memra no nso light na mame
me cut time I want no buy first and go buy your baby here and I won't and I win ye say and I win ye say Naka can't you say the brand of Kwajima 3 months time or say it do 3 months time and now will call now what Kwajim 1 no woman money so be a Kwajima went to back up now one in you call Kodili back door. Oh, back door no ube hunu na fe ye bu ne ye de wafa so e bia na MC am pa chaw ene ye ni na ye program no ye phone na ye de friend no ye number no we no block no enu ti fa no to nchen na fa metro nchen ye ni na ye program na wie say yo no ade pa cha na wonne omo ye adwuma ni bi a mehia wo ho oni o ma mehia o se phone so me pe abre bia o mo ba ho a na me from a na o mo ne kasa o mo de o mu hu no o mu nim no ah wo mu hu no o mu nim no ah o mu nim no o mo ne kasa o phone so a o mu hu se o mu nim asumasi ni nti ese mi hu se wa ye adwuma wo ho pen wa ana bia wo benante wo boys ye bia o mo suma no ne bi ana say netie woni wo mu di nkomo no apart from we wo ba ho ni die no yenya bi number no ye ne wo mu ni nkomo mi so mo sa nya bia wo mu ni ma branch yi ana but apart from say we ne ba ho no mo mba ho bia ba menje o mo number ha wa enti ye guso ba wada roma sabe abrantie wantumi ankere ye say ampa why adwuma wo station one station one because me ankasa me won krofo a wo mu ye adwuma wo ECJ e be a problem bi ba I call them minimum station a wo no ewo ya wo mu eye adwuma enti se bibi ni a uhunu na abrantie ya wo da so e de pache wo eni die kwan so wo hwe ye se wonnim no se bia wo ye adwuma ewo ECJ station way another station way ya wada roma ubetumi afre yen na wa me oh mark we die number ye sign the different number friend no so wa block yen enti number bi a wo de be friend bi ya no na wa block sa number no wo friend na no wa block o na ye friend na block ye sa de na hu sa wo ya sa ni phone na da so no se wonim so ye adwuma wo ECG station bi a ubetumi ama ye hu ECG mpanifo a wo mo adwuma ye fo na mo hwe ye no mo amonim no mo ye hu support ye adwuma wo ha wo ye adwuma wo ha o so aye ne bi hello mete akmakofodia the afternoon site ye frame free 4 years ago ni na me permita me kwata on computer building eti na me nkwa na mo ho tin me ma de me twe line eti no ye ni wor oba bag se ne kon ho na okutukuta files bi etiqueta no eti asa no check area ho meters no like I know to be read meters and I me friend am se bla me pa cho me permit na fine action me fa na e de menya bi no so juma e di ya no na ade se wunya ni ai ba receipt fia e be receipt antana o Ghana card no particulars bi antana etinya et menene ke kan ya na oje me 500 cedis and I try obaje me 200 cedis say or the no year registration of the meter up to date me hu ni bio na o chere wo fa kwa wo station kra wo ye adwuma o ka chere me say wo o de say o de ko twede ye kwa na so ho no ayi agogo ho no ka chere so na wa fa no number ma wo friend no wa block wa na wo friend na wunya no that time number o de ma me no me friend na afa de duru ba bi no wa block me friend na no didi watem o friend afa krambo de o so ye support e dey e mo nsem beble e na me forget it okay me da so na say wo no 4 years ago wo je wo 700 Ghana citizens so adwuma no wa anya ma wo sa me da say wo so wo atwuma kofodua ho a mo atwuma kofodua bi afi new site it one cremi to kofodua no ante ha ba bia because matana so many years what ya nga me hu no
Okay. Yo, me pacho me dana e ba sa no e bia wo ko ECG office bi e wo e ko complain ma wo mo se wo mo dwuma ye ni bia baji usika so anye wadwuma. Oh man ko na after colleagues ni bi ba na na asem ni o mo di ho nko mo no say obi kura report sa issue na e do ama o mo na me dey me forget e di bla na mam guideline ka me ko office na me ko register na me number bi dru ho no ma o mo di meter na be dey e be brem ntimi yes I follow up no me set ni e dey e kan e just wo sika ne de waje adi okay me da se papa pasa won so wa frɛ na wa ma yehunu me pa cho yeguso frɛ no na ni mfoni ne so na da so no enu nti momu aye se wo so wadi bia di wa pa cho frɛ wadi bia di wo afrɛ na abrantie yi a woda TV so ne maame ne wo papa Obinim said definitely will be a washer yen and mammy kai was one cross 7 years ago. And now what this had yen no 700 Ghana cedis no GD ya prati ya what ye ni 3,500 Ghana cedis and what ye die 80 one nam and a wobu and crofo and the warm of our society to Akoma dua ho na me se was shada every na near see 80 who are why you will be no Bomadia na frey is see a production lines no me de Emma wono 055-260-1529 eye me de say Obafour fra to so 7 years ago this same branch here baji ni sika so ye adwuma we ECG e kire wa friend no awanfa wa friend ba ko to mo ka kire so wa ye sofo se sania justice Emma wo baby said that friend no do no afa wo say enyi ono no ye sofo no sa no wo de nam mi so ma me no papa bi kwa nche obewu wo de obewu wo de obewu ma wo de obewu nya se wo na wo ka brana wo bo na akra nso ebekunu ati se wo ko obi afu ma ko twa na bo de ko bo de na kuta na akra nim se wo nya na obi ame obekun me pa cho wo de picture ne to fa na wo de nia wo kasa na to fa ma me MC awai me na say oh se ma we ya am rubber straight o wait we ya am rubber street enye ade se dia oh come na de no pastor yes an kwa ma ne so mra what did you kwa for pa ye kwa na ya waso wani mu no sani ni o sani dia yo hello okay hello yeah mama he na wo friend me free encourage side on so onye na kora odi bi ye lady bi sa 2019 mu oye bi sa nti onye na wankawe ne lady no ya ne dan wo lady ne wo di ko mo se sika san na oje ye e de na no so obe ya ma no satam ne wo ne na ne light yi fault bi wo ho na obi di man we e ma no e no obe ginagina ho na odi die ti sa de na no agi lady no 1.8 ade achi ameba e ye die wa ye bi na ye we satam ne wo hostel bi wo to ase ni lady ne pama de no pa ade achi ya na ekwere se ye beji enema o se light ni ma na echi enra se wa na bre ya beji no to betimi o to oji scan wa ma timi de 1.8 lady no e ka se wa di a wa na bi e be sin na em se wa mi me free what the but still mi ni so atene nka bi ko se wo wa be 1 year kwa na still so atene nka enti ya onye na so to ase ne nka ti a mfa moni so mo moni nko yo me da se papa se won so waka kire yes wo di bi adi wo bi wadafo wo enkawie ho atwuma Akufo Addo nso wo bu obi afa so ho sa 700 Ghana cedis maame no so afre ma ni se we be full lines at two set akwadio odi adi ni bia won fra anya na ye bon show na me se ai so we be full lines person here won go na sa na me dia to so me se obi afre obi amfre o itira me se be ya obi a wo tie so ba ebia na obi abu na yes won so ba be hwe foni ne se ewo no anti me so ansi a wodi nka wodi ne foni ne to nchen a maybe asame na pastor 3-4 bra ohunu ni awo kasa no so anim no ohunu ha hello mema wa che ya mami me pa chu wo wini mo no wini na ya adwuma o ya adwuma we ECG apa ana wabu afa so onye go ECG akwana mo kan zo dia be dia wo empasa etia enkawe la onu ta onu kwa ye obeji ko mo nyina o si obe my prepaid eje ji obi a 50
ya abrantie ya wadaswe we ya wadaswe ye hu ne pa wono a eno kwa na ma me de no kwa ye se ni ska kwa bi ofa so ji ska kwa ye wanwa not just what you must say what man tam wo obi 50 cedi say obe mo obi a prepaid was it obe mo obi a prepaid mu bi san say still she ben wo ye adwuma was he see for na asma no say how you new site because of that change me follow no up in Zebia no kre I know you how many years ni 1 year ni 1 year ni okay all right now if you want mo friend wa munya no okoyen so wa mabiem akwai wa mabiem wo friend awunya no na you go report but you there bia ko report me pa chow me da se papa me da se ma na wo brand here we sit wa ya ma ana we robbery we daylight robbery who the number be friend na no block wo ye nya no did not so we no for ye adwuma no for ye adwuma na say no eh what na wo station na oba katen ntem ye friend ye no wa block ye any a different na ye afi was say block line ni bi na just say line be on the production line no e da so wo wodi bi adi wo o say ye ka say ye ntai nye but e ya de wodi di kwafo nti yes na woda ma wani da ho edem ECG pen ana odi ECG di yes what we redo meter no so meter na ye say what we wa ye adwuma ho da we mean so ye adwuma ho pen ana onye adwuma ho pen a e bia wodi di pen ni bia chi ana wona na ababa for na ba so so wo mo wodi di bia chi ya na se na for Osman ha wodi dey fine and nti wo hu na so and wo yes ah it is yes member yes Marco yes Abranje minimum pa tama mo na kasa no abetwe mo me area mu ha mo kan ntema because you see na me be ye dey sport tell na mo nu abetwe mo me area mu ha bag bo na chi awoko wo bi ayi na wo obetwa mu ho no owo nkare ho wo da so na nkare patamo ho etino obetwa mu ho it one thing is that me prezino na baby a onam bia no ma frem ana yanchine sesia baby o wo was so north obo ye ni kasa north for ye adwuma no ya bo na chine na mka kobu o top red top red ana just try ana normal bag yidi and a school bag black bonnechi school bag the picture school bag black the bonnechi it's bag na bonnechi tinsi le gum and a you see before a channel bi na ehye no it wa print what was why yes no you see that ono wonnim no mantam ho pa mantam ho na ya no ni lady bi they say na me be sign akohu lady no na nka na me hu lady na na mabọ na adwen na nka the details na ma me yo matime pacho bomodia ni to sa na mo no ema ye pa because na udie ye be sign work essentially because ebra ye nya ye na I was choosing my was right so that carefully ebia na oba use but as long as I have friend no wa block line no block your line no want to hear say say oya adwuma anasa oya adwuma atrese money zaza na wakoji obi sika 7 million yes no one 50 akwaji wo 50 na so anye no waji abantie 3500 just na wanye na je say so we get from ECG mpo is that the right thing to do? The right thing to do so ECG check somewhere here.
nti a question be so innocent so innocent worker na say otie they should also take this matter up. Yes, because no one trust more so come with D because so ECG ni ampa na obasa oba be jimsika mi ntua ma wo obasa oba be bi ntua ma kwa ba e fi se mo be man kofo kwa mo di awu kofo se dia ata ka wo ba kwa mi mi get kwa fa ma what mi get fa ma so I think they should take this matter up for Hello, Marcos. Yes. Boy, no me share my friends me nya say boy no me no ya fa no Kofi first no the pure taka mu nti me na me ne adan to o mu lodu o mu beto ma aduane ni bi sisi I be ya bosom ba ko ne me hu no wo nsem nya say me ni si ala no po no bo me di ana me bisa to Kofi he no so o wa akra no tu kwan tu akra no wo tu o be ya ade wa ha nti efie na no wo mu no anyumre na kwa kwese no wo ho me pacho matebo modia na also edi ekire ama ye pa because they say they need to atwi make sure he go to chase direction boy ya juma wo ECG a wo yes you do it ma obi wo nka we na sepase area wo fi wo nka we na wo chase see ya who are brand here channel but modern so the nearest police station na ye nchema ye say I am pass we ECG na I am pass we ECG authorization be na owo so obetumi adjin confusika in the name of me repair me ye prepaid amount me ma meter abesi ne wo mo nsanka wo ma de say phone no so wutimi ye bibia o wutimi tua o bill so bibia o our account abetumi atua na say bia wo bill kwa ma ya de bia wunya bia otumi tua de bia omo beba na bia say wo bill no aba omo check na say balance be say o be de ka be ka clear bi exactly mama say say bia yes and go and make your payment my problem is okay hello Marco. Yes. Good morning. Good morning, ma'am. Who fed me free here? She said, "Yeah, me wo bogo so ba me bra wo baby ablada no wono. Oje me bread the secret je wan ba ye. Wo bra e wo baby ablada e wo ye henefa because me pe me bibia right. Enti una wo bra wo henefa. Me bra no wo kumasi baby abra wo yi wono. No ko school ke kwame nkoma wono no. Enti na bra na opa bia light no bi di nanim. Ojinisi kasa wan ba ye. La show kwa ka de sekata ta mebra na se wo bra wo wai mebra no mama kwanta wo bogwa so ya ba ono wo bogwa so to ko school ho wo bra da bo wa mane na se wo wudi wani hu na branch ye ya sa mebra ka mi asa de no mi na me no ko ye me ayam testo message pa friend give them test fi bogwa so mebra no ya na ade o ye la show no ka ta mebra so o tuni na se won mi biema obe one second kun. I see. Wow. And we how many years me? No kwenta sa. Eni afekra. Me fancy be ya afimwani. Okay. All right. Me da se to no so wo ka so obe ma ni meter na se de na o ka so obe yama no. Oh, kafra. Na me pese mi hu no. Na mi hu se me tra so ti asai. Na ma no. You need to be at the now the problem here say you know ECG for number e dia light ni dundun we area ha no wires ni gum mo yin so anya wires papa say dia mo ma yin san na mo no mo ne ma ba beka it is sometimes no mobile because in the name of ECG ni ade ade now so wire na negotiation there some wires some control dia ma we say so mba me feel ha e be the same thing na akwakoto na bia mo dia ba beguso abesesa ni na ade ama ni bia kwa say po ni ade na ni na opa no ma yin asesa dia mama that is their work it is any problem but my problem here say genuine ECG for no yeah adwuma ni say na nkrofo so de mo be fra from mama e be na o kire bi say opa say ECG ni na ma bie puna asan no because say basta trust na you want to mo ba because
isi ya ta obi abetuma ko pam bi ana ma na ID card ye obi abetuma no it is a mo say obi edumudi yes na emfa mo ho dia then it means e bia mo endorse ni pa no say onye na once so obi so 3000 room 700 Ghana and yet kola sika mo jeje what obi every kra I na wa ya get wa nti otine bi be mo pesa mo be ya ma ko mo nya mo make say recently na article na me say fire for complaining say go for efre wo mo say na me didi ejato me fie be no rank na o mo ya ama ama ejidi a nti obi kra face some ba ebina eko so sesi ano ma say ECG fan and issue disclaimer ama na stop wa so mo issue there are two things here. It is either say he knows a boss there let us know and now say why you do open ma o mo ile all this abra no and now ECG ni ampa ba we criminal. These are the issues at stake. Exactly. He might be ECG ni ampa but very criminal and we will be saying but I am saying say the electricity company of Ghana no omanim betumi egu ase by the actions of this guy whether or not hello Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. Me bacho of the same thing ebedi me sister na ye si efebu wa Akufo Addo awo me sister for UK buy and o ka chere say obema e meter ni bi so di card 800 cedis say okofa abanti a che no sa fra me sister ni say on sending 1,000 bibia ready up till now sister ko me sister fra me dwumem say o Facebook and on say dey na to so in terms of dwuma wo dia no na ekwan be so na mo fa so ehun mo wo ho anu ono wa ba ye say ECG ni na wo bi na recommend ne de ma mo ono ne ma wo yes ajo ka say ECG no no mo ne nam no mo ka na say into ono no na edi kan a wo ba rounds eno no ye efie mienu ana afimu ni ana boso mienu mini me ba cho last 3 months sorry last 3 months ya ai boso me say ya me ba cho ai oh I see eno obaje mo 1800 ai ti mu ya mo frefre no ade na oka eche mo friend ye na si la ye la kwa na no block me bla ba kwa on so be di holidays no so free so we permit ani bi ti minister kasa we che na oten nka no cutting line up to now ye hu na munya ne biem na mo trace ko ebia ECG office ye ben mo e ko report say ebia wo mo dwuma ye ni ba ko bia ba abeyese ye ko si bra ba ko so o ka che se wonim no o de be ko ba bia wo ye friend no de montwe me sa ono so enfi mo ko ECG office ben ebu akwa anasa hene fa no so wonim o de bo kwa no ebu akwa ho no ye huru mu na na ehia no se anga ewe mini no etimi de mo ko ba bia wo ye friend bra no de ene echina also ye friend wan se bim ene ma mi sister di Christmas we I was at the call back waso no we na tire bia o kasa yes wunya olopa me da se papa panya misra wo mo ni mo no waso wo ni mo no wo kwa ECG office waso we ye ni mo ya do ba kwa de ho like seriously I did umfa and I want to know me yes adwuma no as I make say it is possible or yeah about criminal no ne pani bi na that's what pani bi ana adwuma ni bi ogusu awo producer betim kranya enka ECG from penifuni bi amaya nanka ye hwese kedenya pani bi abu akwa na ye timi abusa na ye beka cho say ye nim no ya do ba ko na ye say omuni bi fa no ye nyina ma no crack ma these are some of the things but I normally ma me ha
ya na pesa o de o na hye de ya agene 30 million mpa bom say ya wo ka ba pene no say 500 some of these issues on I told us I like to say and baba no ko ni ska baba no ni ska telling me ma me say gas gas baba no ni ska o light and for the meeting about sa adam kwa na ni ska so issues on bra e ba ya bra e bi o kwa no bi na ho now they imagine say 30 million so wo so ni ko fabra now ba ti be wi no na ni pa no be ko wa ma biu but who can want some girl me no they want to just say that's how can want some and so can that is the problem but you know say one can who feel say ya mona baso e na ye wuro no we say also say you na ke di one community ma problem agara ha yoro no na me am na so me Ghana for war say let's just go come Auntie was so here. Oh, nyansa tere dia. What the bag of nechi? Bag ya bo wachi e. Na wodi chi wo mu sika nie. Ma boss for say besi John boy, me nye sure say 30 years grow. Kono pine wa down ni ti. Yeah, obi bo. Yeah, we sia no kwa. Ne kwa ne na ku. Obi ba. Ma brabo nya no nta obi awo gara tara ma so obi ya yi na se nkofo bi wa na nse na me ye research biara me ba to this conclusion say nya no nta obi awo atoda de oya wo na ho so kiara atoda de oya wo na abante wo na mu a wo na mu say ya ma te say de okay na obeko na se oda ho na se waya ma so ye nipa yi na we de hwanye ma nya no ntano de nya no ntano so oda ma sabi ni nyumpu nyina atete sa na so ne bone ya wo die no e dia because nya nipa na wo akobunu se nya me enzo ntano nya me pono so asese de po wase na so se wo de nya me na obo mu nyina na opa mu nyina amosem no wo de wo be ya de wo nua no be ko osumu a na nya me so to no he ono so be ma kwa ma de se to na to na enu me basa ya na nkofo nto mo ase na ye jini sika na yo no wa jini sika ko ma no ya boa o so ni pasa we ya o ni we ya 30 million na o su se ma bi o kwa o de let's assume 30 million say you be kura sika 5 million kura da so 35 say you be kura sika na say adamu ma na sika ko yes imagine ejuma no a ECG for so main officer so say one more e ba be charge no 10,000 Ghana cedis sana asan wo ba ba yeni na yini na ma so e pa ma de it's not a obi e wo go sia kura na say to ku be so ko no timi ya light so obi timi ya na djuma because one man so better na one man na mo na ye man na say na djuma so ase nti excess pressure we ba na so mo timi make sure say kwa bia so obe solve the light issue na say bi nya meta no question bi say tiefo etian nya me de otan say say obe ma no akosa ama ne nim na nipa da sani na de me fa mu e ti say nya meta so o de aba hwe tiri kuna na wudi le wore wo a me ba cho de onu we so ko di ni bone no onu ni ba onu na me ba ni bia nya me ba. So this is the situation you are facing. Oh, Kuma, come kakra. Na here for break. Ghana, they say Ghana, you can't go to sick and now that only problem. No, so unyansa kakra bia wo bedi yesa no kura kan no kura giye e na ku ya yasase Ghana no kura kan no kura giye kan no kura bebre no kura kan no kura giye ade no waka kire wo se ade we metumi aya ama ye PC ana ye funi metumi aya ama woni se wo betumi aya ama wasa charge wo wa charge wo sa ade we meje wo 1500 woni sika na ma no Ubakono na de no wo de ade na koma ne se wanyama wo no ubakono na omo aja to baby na wo ba wo ko ochina
adecheye die di ho na wono ese ko kekeka na wo sa be ka cha ne se ade no wuntumi enye famisi na fama ade mame eno so aboyi boy Ghana ade na wono ti wo se wo ye aduma no wodi wa ade ama no wo charge se wo ye ade na ma wo se yo mate na wo di sika asa aka no wo se ba ne nche ko so ha ade ne dodo wo ha ade na ade ma me ela di se na sesia na wo ba na wo se ko kasa me se for me sika ba me eno so no de eno so aya nsem bebre na dai ela me de ko toto ne ma se me be ye ela me de be ye se ade ne so wo na wo se wo ni ya wa charge a wo de wo be ye de wo ba be ye enti Ghana die ha waje o ka si ho se meye wa ka cho sa de we na aseye wudi usika ama no waje wono waje sika no na obeye wo betumi aye ne ai metumi aye ne obua na wo bedu ho na wonyaye wo se agina ho ade na agina me so sa ela wo agina me so ade chi na asa kwa wo so wo ha adwene wo so na wo sa ade na bra no na me bua sa aye den afu opamade wo di ade na koma no system patcho me yan 3 days express waje hu sika wo baba no na wie dada wo baba no na wie uturu hwa ni wo shada ni Akufo Addo no de gu ho na se de wo twetwa se de akaka kire bi ni me wo nu ba bia ana na mukura kaye ye densa ana na mukura kaye ye densa wo pass asiato obu asase na nya ne dia waje wo percentage me the people se babra wo chena me the babra wo de chie me the babra wo say na no so asa akoda ne manso adan na no kredie yemfo no kredie kakra da ana yemfo no kredie kakra da wo ka no kredie so wo na ga wo ni ho she eye dibi ma ni bi Kobi sefen ko ni bebre misakadu yamo she bazan onja obi ani ni bebre adai krai sanidi ni pasa woye wiki ni pa bedu adai krai ayo no mo se ni pesu na wotu wo buase so na wotina se wo ye wadwuma ade no wo charge na wo ye enti se wo betumi ya adai na wonye mani pakoro efi se wo na wa charge ana wonye nyansa kwa na wo de koi na nso a ma ko wo kase bia se wo sa ba wachi be katri ni pa na wo je no me pa cho me charge ya de no buo se yo me charge na 3500 na so me ko ye no empany for you mu me pa cho e ka ya dai aba ho enti me so ye bibi nya da yan ka ho akra mama enko menko ayi amane somra na mene Ashanti Regional PRO edema ECG ye Rev Benjamin Antwi eni nkomo be me na ma wo ache hello me Antwi yes hello ya na me pa cho apomte sen nyame ademo yo bada fisha pawo fen kometu ye nyina afisa se na niema bibia ye kama na kro no sem we nyina no to atwa amen na anopa de afra wa nya bone na midwumadi amedie ne Ezra M'akosem na je so obi a ye de sisem bi edi no na wabeka na yetu ho na mo na wie na brantie bi Ezra Justice ba ye sa brantie bi na matwuma Kofi Addo so ye adwuma wo ECG wabebu no afa so na enso kwa atwuma Kofi Addo station no na ase wo munim no ho ne ade na ye man infoni ne ye de infoni to ho no na Kofi frefre bebre we say wabeji mi sika 7 million adi atwuma Kofi Addo we say waba new site so bebre ye prepaid meter wabeji wofu nyina 50 cedis abranti America na asemi 133,500 Ghana cedis wo friend bi a na fe wa drop in a line no na wa block you wo sa friend bi ma wo so wo ye sofo na ye pese ye hu se anye bia no se obi na ba wo fie se wo ye adwuma wo ECG edia ne dia na wasa wo hwe na wo behunu se truly wo ye adwuma wo ECG yo that's me fa kwenya so ama ye we for that before I be for Facebook so nyina ye official ba na mo no so no ye aso re cha when ewie na medi comments from say our franchise ye adie ya income kwa so no esi nye me pese me ka ECG ni beje pass mo ma ye sa picture no
na yɛn hu sɛ nipa no ɔyɛ ECG ni ana sɛ mfa na ofiri afɛ so yɛbɛnya sɛ moma yɛ contact number no nso account yeah obisa no yes it break na yes sesa nsem me se bi mo mo person mo di ECG din yes nsem mo bi because ka na o fake ID card na o ka wo nyina but near e pese ti fo nyina e hu no motion so say ECG by fo nyina e nyina sebe yeah ba won che ha e ti ka wa ECG ni ba no ta the ID card tweet me be sanity let us be no so no ECG so no e won reflector verse I said ECG pick up no never I logo no etale ho let us me answer so ECG yeah nje cash so bi ba won che na so se wo de ka bill na tia pa is cash no le tia do na mesra ECG yeah nje cash for cashless it just say obeka che so obetua e say otua to no mobile money bu there bi but obeka ECG power app and say short code start to hash na obetua that is ECG any official mobile money account a TV so we mobile money number that's all can say to AC mobile money account now check it or true caller and that's mobile money let's say ECG electoral commission banner it will try to our ECG to do work up Eric Kofi grant to try to our ECG but ECG let this company of Ghana any mobile money account number then a message for the Omonia she idea ECG there cost but then I make out any approach for Yakabo my interest with my society and to be able feel beyond so with 20% Kata Kutan way and I said chance with your way and I said the ID card I will ever I feel that police so not yeah inject cash or 87% couple we both feel that's what talk can you must the car here. For the if anything, catches a good job. I will tell ECG power person as a start to session. So just a 200 assembly members link their WhatsApp platform. Any assembly members in your WhatsApp platform. It with my friend, or assemblyman, I don't know with my friend ECG. Yeah, district manager, and now so with me the platforms near confirm man. Then mon pono as Osha say the AC one team Zipana Bayano. Osha like on ECG staff with my boy ECG money. With my friend was 0302 611 611. And all friend now actually be a one and at the net report in Agyapong. And the name of the you get the phone and so we see phone situation and so it be. As well as can yeah, answer yeah, you say obi aba mi fie na Auntie ka yatro ECG egu ho ebi adenyame na egu ho na onam form na ni mu fifre. Na wasi wo free ECG a mama nyene ntu but you say bisa semi man so say omo ba ECG form ba ofia wo mo de company ka ECG no omo timu kama ya twere ho ebia danyamefo na kai na egu ho kama na wo maba se obi konton kura bi na mo form na waba won tika bia mu na ne ho fifre wase be ye adwuma wo ECG say nipa no mama nyine ntum so wo ye ECG dwuma ye ni o ze edwuma na e din obia ne dwuma odi nteba so omo mo kenkan meta ne ti no de pepe dodo na enamfo na so mo yusu motorbike na de but ade e fene say omo mo di meters so mo kenkan meters e you for no to mo dwuma so mo ba omo be kenkan meter no omo ko ana so bituma ma omo be kan meter pe no omo ko oko ana so be ma wo bill no ko ba ye so wa be disconnect ana so wa ka say man no all my meter there be no ban no na for we was reflector we was kuta bills e bo ko kuta the POS device e no so about we can kind meter so o can kind we or the device which the meter so we take picture na reading about so not where do we are wako but omo ba say bia o ba be fault o can need do we have so amount o mo kuta isi track and isi pick up so mo show reflector verse and say mo overall put after so omo we revenue mobilization and that's a disconnection almost all ba do na ba in teams suppose it's pick up o maintain one se bo na say fan say bia say ba be to say eduma most be the say so ba park wo friend say Bank of Ghana the woman mo TT form o mo call friend say we friend the railway on e bo na mo call Kesben side on e bo na mo call Melcom side on suppose say do bo say o mo na form na radio no but it's cap no friend say can e wo maintain mo no that is on could ID card and reflector vest and be a check so we don't waste it. But if I mention so pan say ECG media and can't just say Trabunugun in film there.
because you are cashless. It will show mobile phone. So I can't just say mobile money because it's the more money account. That is can be able to their receipt. I'm so permit and so yes. So men he say will be a first say Mr. Ready and I so permit us in a say I make them out. The ECG and is a 1 year meter on fly. ECG office about apply. So we be no better what I say about this. Mr. Namema meter and I said it. Me pacho sa cases we mutanya enyinya bi se wo bi a wonya adwuma wo ECG enenenam ya wogigi nkofo sikadi ebi ta beto mo na so sa ena oze me kasa Dominica kasa sema ye tete but dey bia da no enya concrete evidence na say omo pani because yeso in fact we are interested ye person you who at the boy for need to show me so because they how every year the phone nti tete enya we say no yiri beji pasa ka mo my picture na my phone number then I put ni na be ma dodo mi wura mi kura no ye wie ya forward ni na de ma because enkrofo a fresh wo bu wo mo afaso no doso na me initially na me choose me west rightly na me person me person bia me kwa kan ECG bia no ye adwuma wo apa but kope me say ye friend no wo pick ye na ye start bisa no question or dropping line no blocking ye and ye hu say ampa ni juma wodi ano no etu obi obewunu ne phone bia no wafre wabeji me 700 Ghana wabeji me 3500 wabeji me say wanye wabeji me 1800 onu na just say wo kronfo ankasa na ukasa no na ukase obi ba me fie ya me hwe se wo kura ECG ebia Electricity Company of Ghana one more letterhead and I say ebia ne ID card me pacho say bia ma ye adwuma wo ECG penya e bia na sa letterhead ni ade bia na me obi fie meja ye betumi dia kobu nkuro pacho betumi bi se bia na man tene na ya no de kasa de din kana kasa bia obi ba na wo pese hu se o free ECG a wo betumi a request se o ma won hwe letterhead ID card any ade sa letterhead me ye adwuma wo Ezra metumi me ye pani metumi abobobi but me jaye adwuma metumi anya bi agu me ho ya bia me kwa ba bia metumi di akọ na wo maka say bia o me da so ye adwuma wo Ezra wo abra me nya adwuma wo hobiem enti ne se wo gya kra wo betumi de sa de no ewrewra fie mu agigi ska ade na mo hwe say bia wo bi ye adwuma e wo ECG na ye yi dadi ana wo gya adwuma no one ye gi the ID card bibia eye campaign ade bia wo say ye gye na wontumi nyina so nkobu nkrofo wo say moagye mo hwe mu no sa ne ma we nyina na Meda sepana small bisaba sansa me yalo ka kono asem no kan ayeme Areopa mesara aka isi ponya se wo mo fa enche no omo nya reshe we se beti aseme chipa na itumi asa no amo asem no bise ne kwese se we dan say de ne padudo no tumo sumo bitumi asa ho edidi alate bibi that enten so enesa na etie ECG tsene wo se ne o resign another se wo ka bi krapwa ID card the difference in corporate quotes and also corporate is a difference in and so on top of the cow benefit na say another big enti obi won ka pona so time so we get it the ID card the difference in wontumi kuta the ID card ka po your da it may expire na you renew I want in the tension to that you do the phone somewhere say ECG and the cash be to be that one of that's also you know it's in the old the car into church connection in same yes I'm on pama mun church can ension is and so be after so with the meter pictures connection in same and me ade say the phone you to one time it na ba on channel so you ka so no kai untumi hu say ara untumi kan na hu say dia ID card ni ara select ni ya and that so the car be show mobile phone so no trouble mobile phones no ko but any say o ka say odum kana 19 na utia do na share in same there be in this connection difference after so meter so yan general about unya meter no by ECG office ECG ni bi ni o ma do ka say your friend say unya meter ti o ma meter wo field no so there be so about ECG magi meters bebre say bi amekọ baby say na makwa area bi na makwa distribute bi ama wo mo there be ECG meters so unya meter so by ECG office yeah we and I say tesa
meters do na anka be da babedwem no body rules meter but some meters nya illegal meters yes beautiful yes mo bibia ko di some meters ni bi some meters nya ha dwere nka ko ka obo so almost so say almost anka be so meter ni system no meter no so free CG o the anka no almost to meters nya afi ye bo mo ko no munti say ye na apoti for na be say so sade na anka won so akọ import meter ba so abeton say man ma kwa so ba ko tunton meters wo no nti so beautiful mo bia ko to meter free anka bia wo we meter is electricity company so yeah they are buying projects no ye no ECG away to say ECG mapper and they contract the chia ye ko and no some meters nya ECG away capture ye born capture so anka de no mo body rule yes 7 for monthly mo na sa meters na wo musu nyinya ne nchenchen ekobo bobo mankrofo a di asem be wo munya ne wan sa meters no ya wo munya akobo no nkrofo fifi mu a free ECG ho no sa extra meters no wo munya ne wan ne fa ye ifim kakra ye ne meters no do na free Togo ene Kodivwa esa se afi po etwe mu kapo no yene apose to bo won it minya VIP pass bi na free atwa we ba se ye so na meters ni dogo musa ase so kapo no so okobuta adido fenise we outside adidume enya adidume kapo kubi wo no so atabala janse mo checkpoint caution checkpoint omusa eka meters bi na meters so fi Togo eba Accra ewo hono na meters so why chia wo se French so esha say the shunga kai ye just meters no free French if we Togo ne Cote d'Ivoire ne on account say beautiful say omun free sa meters yes omo pa. Okay, me that's papa no ene say bia me kra no me woni new site baby na say me ni kania post ni ade na ankura bi ba no ma wo de ma me we me kwakofa po ni bia ba abetwe light ni bi dia ma wo e ma ye ni ono na chi ye nko wo mo office ni ye nko ye bibia rightly me patwa ni memu ni middleman na se guru gwa na so bia enye bia we su dey wi na onya the ACG office. Yeah, why man, we just let's go in possession. That's the commission Christians. Why who feel no certificate as a crack. Say, yeah, why you feel I'm on this crack and no ID card about ECG. So I'll share with you one that's the registration fee. You estimates no which quotation area and within 2 or 3 weeks. As also out to where they work for free. It's very beautiful to say. Mamun ne middleman lens out of an hour about which most indica. After so ECG, and cash, it's to be about fee, not also the bill car. And I say, oh, Naliska. Now, all continue Tama, and so was a power free ECG. With my face that I am and I'm going to do also the number at to drive you 0302 611 611 and here, Pound. And this album is kind of amount for you. So, okay, we will discuss my new friend. The man I call it cannot rich at the moment. Oh, Freddie Bima, and I'm your support DSC. In your not done and Dada, the baby in Buna will start at 1,000. It will go up 50 million. I could do that. Nobody say, yeah, yes, it will be a OTS. But we may answer in teacher. Official money and the living at church, and will say, is it your cashless? It will be a no Bible, and this is no Bible, and just say, what the kind of first animal on the chapter and for couple it's kind of a chabiano and so make sure somebody and I can receipt I get it from financial museum I'm going to share me ranchi me da se bebre na ye forward a branch no information na e dia mana ye nyina ya ka bo matu ho na mo okay but ye maybe talk around there bebre no etu o fe na ba na ye mo ya shikaka nti ye say beautiful ni ti for say so mo amuso so ja be ye po no ye nya fi kakra ina say ja no mo so na to mu ndum na e betu ma sha ko ichi na share post na share post na share e shun gugu wi a won kan bedum and e post say be to sa po na share bo za ma for the sum e ba nsa yi amo for mo de sum omunya kania no ensia de omunya kania no endijuma ana so munya kania no endija ba sa se ti so so ni lu so revenue de say good for nya na se munya hwe ye e ye ko tabre ye dum tre ba
muso jana mundum na sana mu show no akọ medase papa yenso ye betres education mu na etumi aboy yin nti Shatta regional PRO and the ECG Mr. Benjamin Entry and I ye no kodi common was say ECG for one mo nye cash yo tom and the tom cash ye cash was okay what you come me ECG cash yo tom and sene omo na mani wodie se mo bi bana de wone wo ka no wo hwe na se ni e wa gen tanta se wa wo da bi asobesi di aso wo nya wo kofa wo fo na 0302611611 0302611611 hello me pa cho yi se gini ane abranche bi na body say na body ho fenfem ne hwini set apoli wa be gina aso fi ECG me pa cho wo mu hwehwe mu krate mu ampa wo firi ho wa yire ne kom ni abaso mu kwa ye do number no kwa no de kan ho mai wo se ade kire wo so na bro ye so unse maako ye ha wo nyina ye office ko ye office ko Ora ni de si ye bo wa 3 weeks pe na ye nsa ka ye ri ta banka ye ha ye wo je ye Akoma 6 months na ra so ye ha ye wo je ye unse wo be shi ni site wo pe kania wo be bra o chani do nam ha ade be chisi elesa na fe de amani pano wa bre iti wo be mano se the more na nkofo kwa ye stress na Ghana na ECG nkwa ma Ghana office bre yeah ma here you say Accra bank ontumi nko go nko ye no what did lie so ko ya bi pa office be bia ade se bia unja adwuma ati mut na ko esa ade na mai akwa sa da no kwa be ko so na unja be ko so change no be ko na kiwe wo ho ndu to ka wo kwa ni de ba bia un sentiment eti ma so mu ye adwuma mu ye ti office mu ye adwuma na mai intention na ye ntumi mra ho enye sa ade a wo mo nam kwancha wo so mo so ma ko mo ye fasting ye ma amanfo pe wo mo ho nyina no no so wakasa wo de brawo a fast we don't know what's McBrown meter no watch 3 days chana meter what baba assembly man for kwa so check assembly man for the aso I chana so ya na ye connection any so assembly man for na eche yo yes we are kwaji yo so obi ayi wana di wo beka won sanka na wo chako na wo ba na wo ko after pension yes na de gana de say ye na say good dance ya wo be chako ana we de this yes chire baba because office onye kona pass there be office no ada to do ni ma hwese bibia to bia kama omo nim wono boys na wo beto omo so se Marco ena Ezra wo mo ni no kure apart from say ebia se wunnim nipa na enipa no so hia won say wona woni mo bie ebia ye ni mo bie enye bia ni mo bie ono so ehia de nti na oba office eduma ye nti ena ebia ye be woni mo bie a ono so nim ye ya obaye ye wo abuai na mo ya oni mo bie a wo so wo ba adwuma se wo ba ye adwuma
adwuma na wo sɔre anopa ebe ba office ɛno nso nti na yetua wo ka nti sɛ wo bibɔ wura ho na wo ba na ɛsɛ uye ni yie na de wo hia no wotumi ka mu nokura kyerɛ no na wode ho ade ɛyɛ de egu ho ma no sɛ 3 weeks a 3 weeks nokura de no yɛ ka nsɛsi yɛ no 3 weeks a mama ye wins 3 weeks 3 months amani pani wins 3 months oba no ade ne nsa be dai ebeka na wonni gidie nye dai enfiri ho esin se waka 3 weeks obeba na ko next month sabra next month obeba no na ebi wo ha obeba no wasa tonight dai ahyeda wo ni mu a wo se mami wo ha adwene brain wo ha adwene ade ni so hia no enti na wo ye de wo ba no enti se wo branch bi no na mo wo bia my sister ya bi na woko obema ahoni bi mama ni bi na wo no so be bonu bi ya dai aman enti yesere mo amo de mu yuru ya mobo asa wo de wa asam kwa koma wo biye na fe na wo ase he wo de twen wo no office bi ado wa asam koma no no obesa PF office aba be say twema mo asa bi say the best person kwa na ba obesa ka sa twa ado sa kwa don kwa bo ni office si a na eyesa na ama enipa wo kwan wo mu enya kwan ewuram enti sa itu no wo se kona pass no ye ntamu dia enya me se wo kona pass no se na ko office ho enti yeso se ye tu okrafo dia na tu momo ne sofo sa wo no so tutu ne niam aye de ye wo office a wo mo tu wo mo bo ase na wo hwe ye yiye na wo mu ni ne kura so nyoda ya ma ye ankanya ne senka abrantie nso so enya hu a wo no ene na ma chire no a o jiji sika sa basa when you na o jiji change sa no edi da so na wo ne dia wo to ate ana ma ko ma me ka no kranche na azia na wo ye young guy se wo ye bia mesiro jai ye jai ye wo ye no jai ye se wo ye bia abrabo no o pese wo hoto wa na young guy wo pese wo bo abrabo na wan ka se isi yiye no uko ha se hu na wo betena biem se wo twa da na hu nyina ahia wo twa hia se waduru ha wakwaje hade waduru ha wakwaje hade mpacho hefa biem na betena hefa biem na wo betena ma ko so wo bia mo bia kura wo kwotena fie ba mu efie ba mu na wo kwotena anobia share Ghana's one your problem back so no Ghana say you make sure say the right thing is done play I don't care what's so bad your sister na amna story here obi abe cancer ma chira so o se we be echi de ka yo asemaba ejira ma ho I say ya na bibini die asemo de pamo na amana ba no kwomba na ye bietu mo ko sa ba ye bietu mo ko sa ba adan mo na obi e no na kasa ko obi e report na yo ko report na asema o ko report no ani e kayo o ko report o ma bi ba no me ko na se mi ko mre bia bia to me ko report ye me ti 3 days no mi si adumem na Adam Jama no wa o se akosi sai o kan Michelle se ha amebina ko to police ko de o mo ni fu o ke ni to fu saro ba na wo ya ye ni ba bia o ne na ni na mo o ti ni fie no ti ni fie no na ono afi de ono ho no da ba ye be kwa no wa se wo de monita na ye hunu se o ha wo hwe susu na woni ba na ye hunu de ye be ye ni wo de otena wo de braba tena ho na wo tena wo te ho
na wote ho na wote ho na no mo bonkomo no mo cancel market here ni e twam ni e ko ba na si ya di ba busy for ba wa say bi say madam Auntie I won call ye she ase e ho ya ofe ana no ba betira yes say yesu ban ma ko Ghana yes say yesu ban yes say yesu ban na office to Mishak ko hu ya me mo bo police for Mishak ko hu ya me mo bo because the other said ya be chimo dia branch sika dia ma ye woni pa boni ni papa na branch of so ba na we say catch a bua kofo ne carry fu nyina eno se pass ho wa woni be twa no so ho no but modern say the nearest police station my so ni wa woni be twa no so area ho woni be twa no so bia police station na frey ye number ni busu na you take care of this matter obi twini na makoma ko wi akoda je na ofia se wo so o yes ha bia na munyina mo ka bi na Ghana any peaceful for other people to live munyina mo because munyina it to manima na obi ara de pepepa nipa 30 million and 31 million and everything go Nigeria da mama yeso ko Nigeria one to ne Ghana ai grano 31 million penny ya obi ni so this sire ya na obi na bia what was small boy what about small boy this that so we need to check with bia and about my me ma 30 million 5 million 7 million just we need answer just we no call me sin we no done no we sin that's yeah so what time we about we no be sin so my mister ma ma me say me da oh just catch one beat na ama na so we bia owo twan ni bia meka me ade ba bia meka si wudi achirawo da we o me for me dey agopo na da musu ni agija tabana chese wudi chese ya to bia yo ma se conform se conform so da ko se obi ya se conform ni na ya so attack pada conform na mo da ma be se conform na wo na ya yin su kai ni xiao ma o jeje wo ni ki product na ko verse pa ni e ho wa ya o ka wa to mi jale mo de ko kwa na de ko aden 31 million pa eti ko ma ya so ni mama ya so ni ade mama ya be say yes Ghana the security there na nka se ni akwa kito ni nam kuma ya sa ni the system be monitor be just na no wa sa ni ntimi chero eti Ghana mesre me de me tufo wa utim ni tufo abrabo a obibo ma onyamfa so abrabo a obibo am esini enyi bi ni sa de yekeke enyi bi na shagdi tizebia udi ni okura de bia udi enye ECG ma ene driving license abai driving license obebu sesi ene passport ne ko passport chawu sesi obebu obebu brabo ni sesi is it brabo ni modern man for ebi àwọn ọdún àwọn yẹn ọ̀nà wọ́n sọ ètò ó kẹ́ ẹ̀fíṣẹ́ mi pé ẹ̀dùn ọmọ ìgbàre àtàrí ṣẹ́ mpàbọ̀ ètò ìgbàdàn kókò ní gbòòrò bọ̀ ìtìlẹ̀ ìgbàre fífi. ṣíṣe bí ẹ̀yà ni ẹ̀yà nìyà ni sẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́n gàrí akọ wọ́n kò jẹ́rẹ̀ ọmọ ẹni mu nípa ní hùwù wájì ní wọ́n jí ìyà ni yẹ díẹ̀ sẹ́sẹ́ wọ́n yẹ yẹ dẹ̀ yẹ dẹ̀ mánu sẹ́wọ́n wọ́n jí yẹ owó kọ yẹ nti adan na wọ́n yẹ díẹ̀ sẹ́sẹ́ wọ́n dẹ̀ yẹ mánu ẹni sẹ́wọ́n dẹ̀ wọ́n yẹ wọ́n nana wà á dín ní ẹ̀dẹ́ mọ̀ sọ́ ọ̀kọ́ yìí o ẹni kan ẹ̀dẹ́ mọ̀ sọ́ bẹ̀bí ẹni mi kan sẹ́jìrì ní ẹ̀dẹ́ wọ́n ní wọ́n ti ọba yà á mánu jẹ́misẹ́ ikú bẹ̀bí ni adan. Kaisa Accra na me wa drum no eyi bank odiska akọ bank odru wo wa ma na dress ya kwa wonu aye bibia kama o ma me na o ta it will tell me some oh say no na discover oh so okay na me just got this kind of fam o
oko woni na bank wo so ni na ho wo nya adwuma wo no nti wo bi akwahye no no ti na make that is the problem it's Golo boys no mo jira hefa anya ni ho na mo jira anya ho na mo jira enti ni ntumi kan che o mo se mo mfure ni wo because o mo ti ade na o mo ntumi mfa ma ho ana enipa so ye nipa oduru wa enipa guo no obebusa so bebusa se edi ade na wo ba ye wo no because oh me person be me passport o kan chiro o be kan chiro it wo go omo o ntumi ye no mo tete mani mo no mo tete mani mo ye dai so for materials no simple ma he on office bia wo said you must regulate ho but anya wona aye adwuma definitely ko ho aye na you look green kakra tete ordinary person bia meeting no catch some crime na here boss akwa it is very simple so meeting agedi it ayemu na mo ye it is make sure nobody use your job area to fraud anybody that's all the money you down there we need you ho we use it hotel and let me know how maybe some others so mama me you try oh passport make na ka oh family mama only ka mango oh no adika o ka no so se fa we bra on family o bra mama but mo inside mo na mo nim say onya mo ka I no mahala na that's what I do know Ghana Ghana mo me envenium ye bunia ma anu na ma yankoso no atu ye ya adri ni as well anu na ma yankoso no na da bia wo papa wo ye oni so ni papa wo ye ye nyina ye bu ye nyina ya ho faso no e be da na wo man yakoso ebe ko no ni sisie wa ji ade onye uso ade no na wo bi wo office na wo si wadwuma nie ade a wo ye ne hanie ana wo to wo nsafre nipa enti wo ntumi no wo ntumi nsa kokko yare ya bo hu da wo ntumi ya operation ya bo hu da bra no office na me ya operation na metumi ya wa wo die mu nyina operation wo ti sika ne di ma show date ma show date me ya ade obi ade ti be so no baba simple na mko enti mo ye mfo ni ma bi ye dey eni agro enti se wo kwa no wo so hwan se wo kwa hospital na ni pani ni ndi esese wo ye na wo de bibi ka wa enti ade na wo betiti yiri asa o bia ne kakra wo ne ho ano no na wo de ye na abo na brabo na kakra wo ne ho wo de be ye de obi aso wo je no wo anya de esese wo ye ma no ade na mo ye sa de no enti ya no akati wi ya no asa wo san friend wakati na de obi fun foforo ko friend chire no akati so me yes of wasa fanza wo da mu surade kwa mu surade ewu ni mu kra shedina wasa kukuru dia to ho so asofudin edina wasa kukuru to ho so na sa no ya no me kakara to ko to atweja mano eno ye no me kakara o wo ye sofo young guys e kra de wo ye sofo asesa wa de no papa e hwe ye ni nua no e hwe ye no mu hunu a edwuma mu nua no oh ye no na mo kan no se fa na ma na mo no de baba no so you asa enti ya nkwa ma so na microphone so problem enye way crash yes one so e wo how pa enti no we are not fair the second case not so ye first case we are fa ho ko ye second case so sana say yankwa man so for first case no 0558 620 0558 620 300 020834 0412 0208 340 412 umso betumi ede WhatsApp message and as a normal message aba ye backing kaina ye de amount e was 0245301462 0245301462 0245301462 with the WhatsApp and as a normal message eba and also backing kind and the amount I got you say case be say no ye ntanchina so
nanso so esisi sɛ hwɛ sɛ yɛ de number yi tu hɔ yi frɛ na kyerɛ sɛ ɛhaw a manfoɔ nne mu ɛne na awoketewa wode ne baabi akasa firi adwuma pa da ase mepakyɛ afia ne fie di mekasa firifiri sɛ ɔkyiri kunu ɛnɛ me kate no a moka ho asɛm no ɛyɛ paa sɛ saa asɛm no yɛaba na ɛsɛ sɛ yɛka ho asɛm so nyama maame saa deɛ wei nyinaa ɛkɔ so pɔtee no yɛyi sigifoɔ ankasa pɔsi maame hwɛ sɛ wanya tam wasi de yɛ bi na wokɔ sɛ wopɛ light na light no bɛtumi atake almost 2 years na mita no yɛmfa mmerɛ wo ebia ne nipa no nso wɔpɛ mita no biribi ayɛ n'adeɛ o ɔmfa mmae saa nkurɔfo no ɔmoɔ mu nkyɛn naa so na yɛ connection a motumi na mita no bibi ma yɛn yɛba wɔ amoto mita ni hɔ na yɛdɛn na ɔnkɔ mu nkyɛn tumi na mita de ma yɛn eti sɛ yi si nifoɔ pɛ sɛ saa nneɛma wɔ atutu yɛ na ɔmo ɔfoso no ɔmo nyɛ adwuma no yie because yɛpɛ yɛ pɛ mita ahoɔden dodo ɔsoma mita so ɔso wobɛpɛ yɛsi mita ni hɔ eti ade a ɛkɔ so ɛno nti ama nkurɔfoɔ bi nso no na ɛmo a moyɛ saa nneɛma wɔ no sɛ ɔmo yɛ ɔmadwuma yi a saa nneɛma wɔ ɛto bɛtwa ɛno nti na ɛkɔ so saa no mɛda ma se medase wode ne baabi akasa firi Tacho Zakaria Bio. Zakaria Bio, yankwa. Me free sankore. Okay. Ai, wo da sene mo nkomo a ujina no pay dikre nfa se so fa bwan ko bo wa na sa. Na yedi a ye kan nfum so we nyina infri boys no efri ifigi fo no. Which you call if you office honum. Uga pa burben then and for 9. You and found me come out. I don't need to help for. It is a boy to know Bokro Noir. One crowd the first one back to woman. Omuchi woman. You almost show mistake or moyen. Omushin you muchichi. Yet. Let us say, Omushin you musi and yet would any baby akasa free. Yo, Papa, it's you. But I put out old canoe. You see, before then, I had not had a problem with the Kosu. I can look at the Maa Akos over Akos Showbiz. Maa Akos one person to be back with a Kojo contractor with. But we think before that we have a committee. We are very 2 years ago. One Kojo said if I now was anchor. The only issue before now, the side manager show was for some years. Almost all who grew years at the now this kind of happen here. Almost few was but before office or will be can become my home. The office was all protocol put on by you went to the Cobra. The problem from the office some no crepa no waka no penifo no bi ho ogigi sa no akọ tape de kakra enka wokọ ya woman ya abrochire ni die so so mo kọ ya no obi ewye adwuma yi si gisa ye nim no ya de beko baby owo wahu was this guy needs to be seriously jailed aden we didn't baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. No, me pass me kasa free nka. Yo, mommy, it's you. You watch a family, though. You. Aha. You watch a one master doing the cost because they pay me to see. They pay me to the complaint conform, but Bobby J. Meow. No, me top that though. The cost is almost as a meter, and yet, a bit in a juma. But later, could share meter free. I said, almost as a meter, I use to man or none of the bomb. They know that the mobile sent me near you. And so one, a matter no cost. It's easy for that. Me that's papa. We didn't baby akasa free. Me pa chement here 0558 620300. We didn't ne baby akasa free. Hello. Yeah, we didn't baby akasa free. Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon. That's your point, sir. Krista do mama yet you. Because that's like me see you see for more can area minimum boy on na man na do 2 meter obi 10 meter no afa ko tan mo bi wa
ube complain yen see which means so say be obey you word e na aja oni magu afa so no power no na na je no 2 meter no akoto na obi no akoto na obi so ana me ndim so a we illegal ye ru na e table no na so ni na so na amon ka ho hwe illegal na koswa ni tini eni oko ye de bi ne wo to party aja ye de ko afa atu so ite bi akoso na mo so mo ka ho di Onya minsa o papa we didn't baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. We didn't baby akasa free. Ara fa na ma akasa free nkoko. Yo ma yanko. Mami pacho yetio. We didn't baby akasa free. Hello, mommy. We didn't baby akasa free. But free thing with your calling. Your calling yet you. But mommy, thanks to me in an ECG for no so count. No Eastern region. Kofoibia. The same limiter I after you come about the customer say. The friends the limiter after Makoto prepaid into Mungus, Mumbu, a month in Omo my Mako tuta, you dearly honor more maba. Into no, who's the same, I mean, 1 month. This will be fetching over. Oh, let's be we didn't baby akasa 0558-620-300-055-8-620-300 and 0208-340-412 meter. We didn't baby akasa free. Hello, Marco. Yes. 1937. You're 19 years you. Tutacho. Sa ayi amo kanwasemi. Connection for no. Obi tini ku obi e connection. Abia when ni sigi one na kwa no akodisika. On so mi ko jimi ka blow. On so ko jimi ka no madda. Na yenya munti e ma ya ni na ho. E ti ma mu fo no. Na mi ya ni na ho pa obi ba to obe ya. Hu kan fo no antano. E ka so ka so yo yet here. We know who saw almost someone their contract. One air study. You can say to food almost one air study on some of the contract. One air study only in okay, so me that say we didn't baby akasa free. But you need to make a yo yet here. Marco, Namisha Monier, I put on the day every. Essence meter assembly, near minute meter assembly, who be Akudimsa. Near me, when it's a minimum so it's more easy. I got there 2 years now or correct. I mean, my money is cut per meter, also because of Edmond to me. But this can eat. The friend now or searching up. 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 The conditions are more to know. After the personal office, and now I'm sure the meter. And to make sure the medical office one and the bomb action say, they choose one as well to test me because some believe the money a comfort months in some kind. We cannot am I, can also am I. In the case of young account because you know that Jemaya. That me that's the papa. We didn't baby akasa free. I can be the share and akasa free boku. Yo Sarah yet you. Is for no son or more would you boy do on team number Akoma. Oh, this gather easy for a phone. There's a name easy for me that say there you say ECJ ya maka so bi aba me betwa light mo mama